Anyang aki din! Mare, nakita mo ka iti post ni Mari Ansyang iti Facebook. Ah? Ti ka di soon to open a restaurant da ijay ili? On Mare, Ayun mare, nakitak ti post. Sana all ko na kung arod. nagaget at talaga na Mari Ansyang agasawa. Nagaget na ngagmula iti napteng. Isumat na ti bunga ti amin na bambanog na ngagmulmula. Un nga rod mare. Saan to siguro matan nga agtrabaho ni Mari Ansyang ijay garden da? Tamang lukat da matan iti negosyo da. Aywan Ay, naimbag na pa yung agasawa. Umas asensoran iti paragbyag ta. Dagi jay tirumbang nga apalan. Ngam saan adakas nga apal amare. Nasayaat nga apal ti kayat ko asawan. Aramiden nga inspirasyon, tapno aramiden matirumbang. Aggaget, kasjay. Putno rin tayong bagamare. Isong agmula kayo mat kanila kay mo Saan kaya mapukpukawan ni tinamnam at dantulat ta? Ayun, amare. Iso asikamat, inaldawam mo ti aglukat ijay salon mo, tapno umado ti customer mo. Ay napo! Naimbag langit din ta nagranata, Mari Ansyang. Wan nga rod, mare. Ada ko mamutla ibagakan ka. Anya day ta, Mari. Into no August 80 grand opening ti restaurant ni J. Ili. Umay kayo Ay sure, Mari. Umayak nga umay. Umay kami ka ni Megan. Wala. Second ti mangawis kan kwa ta saan kumot ngamin amaran ranaan. Ay wala, Mari. Ibagag to ken kuana, numapanag iti balay da. Agyaman ang iti panangimbitar mo kada kami, ha? Malipatan kayo ayamot ako kumarek. Pulos man. Amin a selebrasyon kan baligi iti biyag. Awisan kayo. Anya lakit ni. Ay saan? Anya ga po nga umay kami nga gasawa? Huh? Mare. No awisin na kami tapno lang agparamag ka. Ay no way. Ni. Anya ka din na itang ibagbaga, mare. Kat nagmayat mo ti panang ibagak nga awisan kayong agasawa para iti grand opening ti restaurant mi ije ili. Oho? Amom, ansyang. Kabailan mi matigumatang iti karni asidaan may no bilang laang. Anya? Di ko namkit day, kundi awis ka lang kada kamay, tapno may paramagmaw nga dan restaurant yaw. Kasta lang day ta. Ay na mare, awan day ta iti panunot ko. Nasaya at intensyon ko apan nangawis ka na kayo. Oho, nasaya at nga, tarupa ma. Di ko namkit day, panggap mo lang tagpasikat, iso akong di awis ka kada kamay. Anya? Aha, no ti panagkunam kat umapal kami, it is soon to open a restaurant yu ijay ilay, ay nagbindot ka. Anya lakit din. Gusto lang, dahil nga imbagam kinansyang bakay ito. Ay, wala alakay. Aya po aya. Gapula ang tada ka no ti soon to open a restaurant da ijay ilay, kundi hawis matan. Wagas na lang. Tapno agpasikat ko makanata. Ang lalaki rin. Ngamsan, saan tama pan? Iti anya kumaga po ang mapanta. Ay, gumatang kalangan. Ay, may 1 kilo akar ni ti baboy. Tayo sa umuti si dain ta. Pagtatak ko ram, ay, ati mapan makipangan ni ti grand opening ti restaurant da. Aha, wadula amin mo. Isumat. Iso ang mapanak gumatang iti may 1 kilo a karne. Lutwag nga iga daw. Anya lakit din. Ay na, Mare. May salang ti kayat asawan day ta. Ha? Dakes nga apal. Ang mumantan damiling kan baldo nga gasawa. Nakusel ti apal day ti karubad da. Wan nga rod, mare. Imbes nagmayat ti panangawis ko kadakwada. Ngam kas jemotan ti sungbat da. Urayak lang nakigtot. Kasi ang agasawa, no? Nada makita da nga mas asenso ti panagbiag na. Apalan da. Naimbag kumamit, nasayat nga apal. Saan met? Kapatadakas mat ti apal da.
Ay, oo na yan. Isurat ti tao, ang sakit ti bitu ka da, no adda umang angat akarubad da. Lumabalin, isuda na kuman ti pumintas ti biyag da. In short, saan da akayat ti paartapan. What? Ni, apay ngay, kastagayam ti imbaga ni Miling kin ni Mari Ansyang, mare. Uwan mare, imbes na nagmayad ka no ti panangawis ni Mari Ansyang karakwada, ang amkas niya matintin sumbat na. Ay na amukon ni Miling. Dakas kit di ang nga apal daday jay, iso akas jay timbaga na. Sa bagay, sakit damiling agasawa na ita. Dakes nga apal. Saan da maragsakan iti balig iti pada da a tao. Ay, anya lakit din na pa nagpampanunot daytan. Ngam data, iti naamuan tangaddan ti soon to open a restaurant na Mari Ansyang, kastaw na aragsakta. Wan nga rod, ngam no kasano ti ragsakta, isumot ti rurod dagijay nga agasawa. Apay, manulaang met ti mangibaga asaan amakapan inton grand opening ayaw awis ni Mari Ansyang. Saan kumamat akas jay ti imbaga na ah? Amo nga ro da dyan miling, at agsakit ti bitukad ako na, anyalakit din. Uray siya. Kat amok mo ti ugali na ganyan nga agasawa bakit. Ha? Husto ka iti imbagam, asaan da kaya ti paartapan. Namda ka sumad nga rod ti apal da. Day tangarod lakay, saan da amaragsakan iti balig iti pada da a tao. Siyak tupay, idinaamuak nga dati soon to open a restaurant daan siyang, ay kat nakarit matiriknak nga agmula itinatang. Barang matsambaan ta kumamat tinangina presyo. Un nga rod lakay, no makita ti panagsakses ti kaaruba, iso kumati aramiden akarit, wano inspirasyon, tapno aggagat kan aramiden ti rumbeng. Sa baling amin kadakwada kahit, dakas ti apal da. Amamatan, doa klase ti apal. Apal dakas, kan apal anasayaat. Dakas nga apal ti adda kadakwada. Sumakit ti bagbagida no adda umasenso a kaaruba da. Saan da akayat ti paartapan. Agyaman ang unay ti imay kayo nga agasawa. Mare, pare. Da kami kit di ate agyaman, ta inawis da kami mare. Ay na, naglawam at gayam da ito restaurant niyo. Wen nga rod mare, naglawagayam dito'y unag. Kasla nasurok at 20 tables. Sakto laang, mare. Ay na, sapay la kumata maadaan tantumat ti kastoy. Bakit? Wen nga rod lakay, ngamnasken nga agmula ta nga agmula itinateng. Tapno makapatakder ta kumamot iti negosyo ta. Amoyo, mare, pare. Awan imposible iti tao nga adara paap na iti biyag. Ay wen ah. Ken, day tati makunaan ang sayaat nga apal. Umapal, iso nga agpursigimat. Saan akas iti daduma nga umapal da, sa damang dadaal. Ay na, di kalata baybayan dagiti kakasta a klase ti tattao maray. Dagiti tattao adakas ti apal da. Awan aasensuan da iti biyag kunaktumag. Anya laki din. Puuna yan akinagagat mo day talakay. Kasla saan kamutan ang mabambanog. Awan pa'y may sa oras kalpasan ti pananganta. Mabambanugak mo't abakit. Iso na laang. Takayat ko nga ilipas ti pa nag-spray kiti mula ta kamatis. Itangal daw. Ha? Kituan. Tapno inton bigat. Agmula ta iti tarong, iti kadaldalos ta pagmulaan. Ay katuan ano day tati ko namlakay. Mala, inakon bakit? Inak ituloy ti pa nag-spray. Sumarunukan to, no makapalpa ka. Wen lakay.
busy kayo man igardan nyo, mare. Ay nawon mare, nagsasaruno ngamin ti mula mi. Idi agsabsabungan ti kamatis me, nagmula kami manen iti tarong. Sa ita, kunamanen nila kay ko, nga agmula kami kanu iti laya, taad dagatangan na asimilya iti kumpare na. Hanggang sa manday ta, talaga gayong papatimat nila kayo mo ter garden. Kat, kayat na kanong arod mo ti maadaan iti negosyo akas kadamarian siyang, iso nga aggagat kanu aging gaakabailan na. Ay, nasayat na itamare. Nadaluos ti apal nila kay mo. Sana dakas nga apal, akas la iti panagap-apal na miling nga agasawa iti karubad da. Ay, dumamot amare. Sa bali mo, dagi jay. Sa balid at talaga, mare. To the highest level, ti kinamanagapal da. Ay, una yan aya akaaruba. So nga wana aasensuan da ti piyag, gapit ugali kan aramid da. Nay, nagsapa kayo matan amangal daw, nana. Ayun. Napanak ngamin nag-purchase itay ijay ilay. Idi nariknak tibisin kaw. Napanak nangan ijay restaurant daan siyang. Anya? Adu ti serving da. Saan ko ana ibos? Isu aday tawy. Kan-kanak manun kalpasan ti pa nag-display iti lakaw. Kahit mayat ka di matlaang tiluto da. Amangan mano agat dalikan. Uno saan agat asaw. Si kakit dimot. Nagmayat ti luto da. Manun adaras anapanak nangan ije restaurant da. Kat mayat mo't. Nagadungarod ti customer. Tunggal mapanak mangan ijay. Napuno ti amin a tables. Saan aday tati salsalud-sudag, nana? Ilakwandak man kit di iti kamatis kan itlog. Iso ti si daan mi kanila kay ko. Iso ti pangaldawan may. Dayjay mat abakit minda. Saan lang nga aglako? Nagadupay lang nga ibagbagana. Anya man ang timbaga na aya? Naku na naanapan kanu nangan ija restaurant daan siyang ija ilay. Mayat kanu. Kanayon kanu nga adu ti tao tunggal mapan mangan ti salbag abakit. Anya? Puna, hindi pa nang iday-dayaw na. Iti pa nga nandaan siya. Ano? Agpanunot ka man kit dilakay. Anya panunuta? Agpanunot ka. No anya ti mabalinta nga aramidan. Tapno dadaulan ta day ja restaurant da. Ha? Ay, wala niya. Maya, day ta na panuno mo Wen lakay. Iso nga agpanunot ka iti wagas. Tapno madadaal ta ida nga agasawa. Anya lakit din. Anya? Kasta ti imbagam kinila kay mo, mare? Wen mare. Masurunak nga min iti naibaga ni nana minda kanyak idinaminsan anapanak gimatang iti tersena na. Anya? Iso anak ko nak kanila kay ko. Agpanunot iti mabalin mi nga aramidan tapno madadaal mi ti restaurant daan siyang ija ilay. Unay kan, mare. Dakas matanday tang apal. Amo, mare miling. Idi nakita mi ti restaurant da mari an siyang ijay ili. Nakarit kami kin nila kay ko, nga agmula mo't. Aggarden iti nalawa, bareng tumama iti presyo. Iti kasta, kat bareng mapagasatan kami mo't, kat makaipatakder kami iti negosyo. Ha? Na-inspire kami nga aramidan mi mo't ti inaramid da ang nagtaudan ti swerte. Iso ang nakapatakder da iti restaurant. Mare. Iso nga ita, kat agap-apit kami matan iti mula mi. Nasaya at ata na tiyambaan mi tinangin na apresyo. Iso ang nakaurnong kami matan. Kat sapay ko mataag tultuloy. Kasta ka di, mare? Kasjay tinasaya at nga apal. Aramidan nga inspirasyon. Ngam sabali at talaga kada kayo. Dakas ni apal nga dakada kayo.
Agasam man dayta. Ipanunutan nyo pa'y at talaga itiwagas. Tapno madadaal yu ida. Ay, anya lakit din. Ay, imbagak at talaga daytakan kwa na lakay. Makapakigtut mo't ngamin ti imbaga na. Nga ipanunutan da kano itiwagas tapno madadaal da ti restaurant daan siyang. Unayan ay adagi nga agasawa. Nanyala unay ay ati pagsaksakitan tinakam da. Naku na kano ngamin ni nanamin da kenkwana. Amayat kano ijay restaurant da marian siyang. Kanayon ama pumpuno iti tattao. Katamo matindagi jay. Da kasti apal da. Ay, nanyalakit din dagi nga agasawa aya. Talaga adakas ti apal da. Di dala taragsakan diragsak ti pada da tao. Agpanunot da kano nga rod itiwagas tapno madadaal daan siyang. Ay, kit aramidin dalat ta ka di. Amin adakas sa panggap. Saan ngagbaligi? Ay, wow! Managsakanak para ka na kayong agasawa, mare. Thank you, Mare. Nakasagana gaya man ang iti materialis yo. Un Mare, kamaudyanan na kat maparugyan mi meten tinabayag nga arapa at mi a grocery store. Po, nagmayatan, mare. Iso apagyamanak unay ti panagpatakder da marian siyang iti restaurant da. Gapo ngamin kadakwada, kat na-inspire kami nga trabaho. Agmula iti nalawaan natang, barang tumama iti presyo. Kat iso da ito yan. Dayta, tibunga tinasayat nga apal, mare. Success. Un Mare, sapay la kumata mapapartak ti panagaramid da. Magagaran akon nga agopen. Ape, adagaya man ipatpatakder da Megan a grocery store dita asidag ti balay da, mare. Ay, ada. Nagdakil to a grocery store. Anya? Iso na dyan, tibunga ti amin na rigat, kan pampanog da. Amo, mare, ti restaurant na mari ansyang, tinang-inspire ka na kwada, tapno nagtrabaho damat. Ha? Tapno maragpat da, dagiti arapap na iti biyag. Oh, kita nyo ida, nasayat nga amin ti apal da. Isama kay patakder da matan iti negosyo da. Angam da kayo, nga gasawa, at da kas ti apal yo. Manipod pa iya ang good nga ginggayta, awan aasensuan ti panagbiagyo. Anya? Ay, origuraan na, tapod na matibagbagak. Awan tinasayat nga idin ti dagas nga apal, mare. Isa pang asyo, tagbalbaliw kayo kumamutin nga kasawa. Anyalakit din. Awan tinasayat nga idan tinakas nga apal. Isu nga ikatentay kumaday ta. Awan asinso iti biyag, no isulat na ti adda iti puso kenrik na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, Melissa. Awan anyaman na. Itulot ka takadata ato siyak ti adalugan na. Amon, nagasa taklaunay, tasi ka tinagbalin anobyak. Anya kalakit din aya. Bulaan nakman ngaminan. Pudno ti bagbagak. Bumabakit din si Kaeldon. Nagadong ibagbagam dita. Kita dapat ilakad mi tigayim ko. Alawanan. Di ka makaururay, mat. Nagsasao ka dita. Kunamlan no asino ka, mat. Agpada talaang mat ang makiluglugan. Wan tagayim ko mat ni Melissa. Sa may isa, business partners kami. Girlfriend ko mat ni Melissa. At dati karbangak itilugan na. Ala, husto daytan.
Ang mga niya pa'y ti papanan ti saritaan. Bumabakan Eldon, tadapay customer akasarita mi itigayem ko. Lugan mat ni Melissa dayjay. Wen, iso tinang itulod kanyak tatang. Aniya? Husto tinangagyo tatang. Intulod na tinobyak. Imbes asika ti mangitulod ken kwa na ija balay da. Si kakit ti itultulod ti babae dito'y balay. Anya kay lagi din aya tatang. Siyempre, iso ted datilugan na. Agagat ka ngamin tapno makagatang ka iti uray motor laang no isaw. Nakababain ti kasta. Babae ito umay mangitultulod ken ka. Makitan to no adda ti mayat apagtrabahuan tatang. Ay, nakadudita. Talaga laang kitday. Asadot ka. Naladaw takit din. Makapasurong namin dahil dyan nga Eldon. Ano santa nga urayan? Alas 3 ka nung agsasarita tayo. Pasol ti boyfriend mo, no apay naladaw ta. Nagpaitulot pa lang namin ni Jibalay ta. Anya kalakit din aya, friend. Agkalma ka lang. Suruam namin tanobyo. Tapno muna mo tagdiskarte. Sana mang namnamaken ka. Kat isumat, friend. Kanayon kumot nga ibaga nga agaplay. Ngamdak sang gasat, tasaan mo't amapagasatan. Amangan no di na ngamin serious wen tag-apply. Wala saan? Amangan no kung kunanalaang tapno di mo ungtan. Adamat din kan kwa na. Anya nga mi tinakita mi tiradya lalaki aya. Apay nga inaklunong pa ilaan. Diyak man ang mo, friend. Basta narik na klaang nga da panagayat ko kan kwa na. Hello, Jenny, my loves. Ay, masuruna kun kan ka Oh, anya man ang tipakasaro na maya. Di ko nam kanya kat agdate ta ita. Ay, wala niya. Nalipatak mo't nga agpaiso. Busy ak ngamin kahit. Kat, saan nga ro na matuloy ti date ta? Makitan to inton Lunes. I-text kan to. Ay, siguradum lang. Ang mga may pagkurayan na lang iti awan na. Wen, di ka matanagan. Mapantan to manan mangan iti paborito ma restaurant. Urayak tayo ta. Wen, mala, agpakadak nga rodan. Tane, at dapay tinapatag nga aramidag. Agteksakto kan ka no sa anak abisi. I love you. Sino man ang tiki na sa rita may ti cellphone mo? Ay, ni Melissa na tatang. Melissa? Haha, dinakman ulbudan si Kaeldown. Anya kay lagi din aya tatang. Agrup-rupa ka din nga ulbod. Ay, amok ti boses ni Melissa. Iso masigurado kasana ni Melissa ti kinasarita may ti cellphone mo. Sino na jay? Babae manan? Ay, kwa tatang. Ay, panggasim man. Awan lang arodan ti makukwartam. Agkasta-kasta ka pa'y lang, man. Ay, sobra kayo umot kanyak tatang. Udno, man. Anya tiyan aramidam dito yung salon, Eldon? Kwa, Melissa. Papuskulukon ati rupak. Idiritso mo, no anya ti ibagam. Tada customer minton madamdama. Ada ka di kwartam amabalin na mabulod? Kwarta manan? Di mo pa'y nabaybayadan ti binulod mo kanyak ideya. Talagang kami nakasapulak ti kwarta. Sikalaan ti amo ka mabalin nga asitgak. An-anuam ti kwarta aya? At dalaang tinapataga pang usarak. Angam saan ko amabalin nga ibagakan ka noon niya. Manuti ka sa pulam? 10,000 kumano, adda. Anya? 10,000? Nagdakalan? No, awan. Uray, 6,000 lang.
nyawat mo ti dayang Eldon, friend. Buluden na ka no. Ti saludsod. Binayadan na ka di ti kwartahin at utang na ken ka, idi. Saan pa'y nga rod? Anya ka laki din na ya, friend. Di na pinabayadan ti sigod nga utang na. Nga pinautangan manan. Kasapulan na ka no ngamin. Dang nga ka man. Pagkukwarta na kalaing dadya tao. Kaano ayang agnakam ka, friend? No umabutin iti mano arribo to utang na ken ka. Pautangam latta. Friend, San adakis agpautang? Ngam kasta klase ti tao. Ay, agpanunod kan, friend. Amangan mo maitaren ka. Ay, agpanunod kan, friend. Nung ay ibrik na ka, masingir mo pa yung aron. Awan ka diti dadumang in-order mo, Jenny? Awan, Eldon. Dayjay laangan. Sigurado ka? Mabsog ka nga ta. Ado mo ti serving da iti dayto yung restaurant Masapol ang mabsog ka. Tadapay ti papananta, kalpasan ti pananganta. Sa dino. Sa dino kumapay. Iti sigo da papapananta Ha? Katuwa na. Kaya't kuday ta. Adda ka di kwartan? Adda ka di pagbayad ta? Adda Umanay pa ito Adda ti emergency manik dito kunamsa. Agyaman ako na Jenny Inton maminsan tumanan. Wen. I-text kanto no kaano manan. Agawa ang nga ti agpalas tani inyat orasan. Mabiit lang tag-showerak pa biit. Agawa am nga roden anya lakit di matan. Wen, makauray ka di. Ay sus, pimudot man na nasigod ti ulong. Wan ta nakabaybayag kan tumot. Dapat tilakad ko inton madamdama. Di ka di matanagan. At dapat tinabati a kwarta. At dantupay pang taksim inton madamdama. Apay nga ita kailangan nagawid si Kael down. Ha? Adda na pa nagtatang. Sa dino manad. Babae manad. Anya kalakit din. Ni tatang met. Basta awanag dito'y balay. Panunutan nyo latan a babae mo ti makagapo. Amamukan el down. Sa dino ko matidado mapapapanam. Kitawan mo ti trabaho. Ha? Ay, ko. Pangaasi man tatang, di nakringringan. Nabanbanugak. Kasapulak ti ina na. Ay na. Jak amo no anya klase ti kapanunutan ti addakan ka. Awanin ti gusto man iti salon. Makapagsarita tan iti nalapat mi Lisa. May papanitian niya ti bagamaya. Hagtukaw ka pa'y. Dungag ka na yung bag. Tanapatig ti bakakin ka. Anya kalakit din ay friend. Pagdanagan nakmatlaunay. Friend, ni Eldon ang boyfriend mo. Apay ni Eldon? Nakita nga dati babae akadwa na rimwari ti may sa hotel itay ang sapa. Anya? Ay, talaga babaero dahil ang boyfriend mo. No siyak ti si ka, isinam kit din. Isumad lang nga pagbalin naka-alending. Dahil talagang mat umutang ken ka mo na. Di nanto may maramit ti mang sukon ken ka. Sino ti babaya kadwana? Daka mo. Kita data na. Adoy tila tawan na. Ti awanan bain? Sika madlaang ti pagdamaga, Christian. Anya ti damagan yo, auntie. Pudno ka day, nga damanan babae day chay nga iltawn. Ay, win. Pudno, auntie. Siya ka mismo ti nakakita. Kunak tumot. Iso adyak kayat day chay nga ildon para iti anak ko ka. Diya ka mo man. Nanya ti impakan na kini Melissa, auntie. May samo day ta Melissa. Uto-uto mga main. Amuyo ka di.
Ano urnong ti utang ni Eldon kan kuanan ti. Diya ka mo, ti may papan iti day tabanag. 1,000 lang ti amaw nga utang ni Eldon iti anak kaw. Sigun kan Melissa, nabayadan na kanumutang. Ay, nagulbot anak yan ti. Uray piso, awan pa tinabayadan na. Sigurado akati 40 manan ni Melissa ti ginastos na iti babae na idinaminsan nga aldaw. Sigurado day tanti. Agtugaw ka man, tagsarita ta, Melissa. May papanitian niya, nanang. Nadamag kaw, ti may papan itinubyaw. Kat ti kayat kaw, i-break mo day jay ababairaw. Ha? Diyak kayat amanugang ti kasta klase ti lalaki anya. No kasta mo't lang tagbalin amanugang kaw, ay uray saan kan amakias asawa. Kasano nga ro, damasingir ko dagiti utang na kanyak no i-break ko, nanang. I-break mo ngam ibagam tagbayad lata. Nagswerte mo tanda di ataaw, no thank you laang ti bayad na iti utang na kan ka. Friend, anyo tararamida? I-transfer ko lang ti listan dagiti utang ni Eldon. Tay pakitak ken kuana. Ano kasta? Agsinger ka nga rudan? Wen, husto kayo kaninanang. Rupat kwarta day ja babaero. Umut-utang iti kwarta kanyak. Inton kwan, gastusan na para kadagiti babae na. Nangalalaan na mo ti kasta alain na. Spoil day jay. Tunggal bumulod ngamin ken kakit ikamto matatakos. Sa balitan, agsingira kun iti utang. Singirak ti kwarta na grigrigatak. May aday ta. Para makita no pangalan na di kwarta gastusan na. Babaero kawan kwarta na. Anya lagi di. Manunga yan, tinaurnong nga utang na. Nasurok at 20,000, friend. Jack pa'y nailista ti daduma. Ayaw, agasam man day ta. Ay, apo, nagdakilan day ta ay. Naimbaglangan ata nakapagpanunutak. Sayang agpaiso, no saan ko asingiran dagiti utang na kanya. Anyat araramidam dito balay, Melissa. Imayak, ta singirak ti bayad ti utang mo kanya. Anya? At to'y tilistaan. Ay di nakman rabagan na kasta, Melissa. Agbreak tamat langan. Saan akong nagpaluko iti lalaki akas kan kanya. Ay, pang-aasim ata, di mo mataramidan ti kastoy kanya. Ti kunam ka di, kat jak amo a pinaghotelyo iti babaim ti kwarta nga inutang mo kanyak idinaminsan? Ay, sana po no day ta. Di ka naglibak, tada nakakita kada kayo. Agbayad ka kit di. Wano, kayat mo nga ipatarpulin ko ti panag-group-pro pa yo iti dayja babae. Ay, awanin tatang. Imbreak na ko ni Melissa. Ay, kung gudam Day tatiganaban ti tao nga awan makwarkwarta na. Babaero pa, yakaskan ka. Ay, tatang, tulungan ako ma. Ay, no imbreak na kahustaon. Di mo ipilit ti bagay. Kasi kamot lang tayan ti parikaw. Ay, kasano aglaan ngay tatang. Ay, kagsapol ka na iti trabaho. Tapno mabayadan mo't lang ti adu nga utang mo. Tatang, Awan babain mo. Ay, sus. Sika ti mo't utang kini Melissa. Ay, sika pa'y mo't nga raw ti lalaki. awag kamot nga awag si ka Jenny. Nyalaki din aya. Tasi ka pwede makaungot ita. Idi pa'y napalabas nga aldaw nga urayak iti-text mo. Anya ti kasapulam? Kwarta manen? Nalipatam ka ditiin ka rin kanya? Awanen, di mo namnamaan nga dati maitid ko kin ka akwarta. Anya? Agbreaktan, di na ko naawagan. Disturbo ka mat. Ay, makapabannog tatang.
Manungal dawon nga agtrab-trabaho ak. Ngamjak pa'y na kumpleto ti ibayad ko kini Melissa. Ita, amo mong tirigat agsapol iti kwarta. Heartbroken lang aro din da tao. Mabanog pa'y mo't iti katatrabaho. Heartbroken mo ta sasawam dita. Sika ti babaero. Ita, ibaga ma-heartbroken ka? Ha! Kalukuan! Tatang, sipod pa'y idi. Jak marik na ti suportayo kanyak. Kasano ko maasuportaran ka? Kat kasta mati aramin mo. Mangibabain ka mat. Anak dak tatang, da kayo lang ti pamilyak. Kasta kayo pa'y. Uray anak ka, no kasta ti aramid mo. Talaga amakangag ka kanyak. Saan mo't nga ruda mabalin na suportarak ti kalukwam? Tatang, Biyag mo lang ti madadaol iti kasta nga aramidam. Ay, ala, agsagana ka kiti. Amang kiti numaladaw kay ti trabaho. Doon yaman ti mapaspasama kiti biyag mo ita. Awan ti sabali apabasulam. No di ti bagimlaang. Laglagi pa, dagiti inaramid mo iti kalabas. Ha, saan ka nga ag-feeling pa-victim dita? Ha! Anya laki, day, aramidin tayo lang, nuan niya ti umnaw. Liklikan tayaw ti anyaman na sulisaw, amabalain amang itunda, iti pan nakadadaal ti biyag tayaw, kakabsat. Anya laki, day, Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Maritonya, manungay matindi earnings mo iti Facebook? Ha? Ay na mare, mabilbilang pa ilaang ti earnings ko. Sika ngay manumatan. Hay, adamatin ati dandan $100 ang naurnong ko. Ay na, agas man mare. Ay sana all kunak manlatan. Kasta talaga mare. Abay si ka, manuay ati dollars mo. Basit pa'y nga rod mare. Numaminsan ngamin, jak masangsango ti maki-engage iti daduma a content creator. Amumatan, ado ti pakakong kumikumak. Sa bagay mo't kiti Naimbagkan ka taadalat ta ti time mo, taada ka laang mo't iti tersena magbambantay. Maka-engage ka, no kasjay nga awan customer mo. Awan mare, engagement launat importante kada tayo content creator. No dahil diyang haminti bumaba mo ti earning. Wan nga rod mare. So ano adag comment iti contents, masapol a replyam. Iti kasta, agtali na ed nga to ti engagement. Anya laki di na dollar saya. Naimbag ka pa'y mare, imaduadagos ti followers mo iti Facebook. Dakkel pa yun ti dollars ang naurnong mo. Ha? Awan mare, kaasi na, kat imado, kan umatadupay. Nagmamayat nga mindagiti ikon content mo. Ka, uri si kamat mare. Kasano an naibagam an nagmayat kat nagalas mo ti camera ti cellphone ko? Ay na mare, kat gumatang ka ngamin iti barong ang cellphone mo, anya kat an anusan ti daan ang cellphone mo ngamin. Hay, bareng man no umdasan ti linaon ti alkansyak mare. Iso ti igatang ko iti baro a cellphone ko. Wan mayat nga minun napinta si camera, mare. Tapno makay ayaw mo't iti mata. Wen mare, dayta talaga ti aramide. No makagatang ganto iti baro a cellphone mo. Inaldawem, tagpost. Kan kang runaan na, maki-engage ka. No adag comment ken ka, ag-reply ka. Tapno adapay ang maka-earn ka. Wen mare, agyaman nak iti dayta nga imbagam. Nay, apay ngay bakay? Inihiwam mo't tanday ta kakaiso ng alkansyam. Ayaw mo lakay.
Iniwa kun akas lamo laang iti iwa. Salbag kid di mo dayta pa nagsasaom. Katuan mat, kita nga minti panangiwak. Kasla iwak mat laang. Saan aya? Iniwa ko, taigatang ko man iti baro a cellphone ko, lakay. Baro a cellphone. Wun, tay man cellphone ang napintas ti kamera na. Tapno adda usarak nga agaramid iti content ko iti inaldaw. Ay kaduan no dayta ti kunam. Nasaya at mo dayta na panunot mo. Nagalas nga agpaiso ti camera ti cellphone mo. Iso ang nagalas mo ti ikon content mo. Kiniso abasit mo ti aglalike. Ken basit ti earnings mo. Umadun to, lakay. Makagatang aklay ti baro a cellphone ko. Nakapulos ka panyang. Papanamngay. Ay namapanak ijay ili nana. Inak gumatang iti baro a cellphone ko. Ha? Wuna na. Gumatangak man iti baro a cellphone ko. Tay man napintas ti kamera na. Ay katuan Pilyam tay kapintasan a kamera. Tapno pumintas dagiti ikon content mo iti Facebook. Sana kasla ka dagiti ipupost mo anagalas ti pan nakapicture na. Naguyaw kayo mutin abakbakutan. Ay saan ka nga uyawan panyang? Ibagbagak laang ti pudnaw. Iti kasta mapasaya at mau. Anya? Mala, ingkan, tapno mapilay, ti kapipintasan na cellphone. Apaw? Nagmayat mo tenday ta kabarbaro a cellphone mo bakay? Wuna, anya lakit din. No makagatang dagiti kumarek iti cellphone da nagmayat ti kamera na. Makagatang akmet adi. Anya? Inton madamdama, inakmeten agkita iti picturak ang mabalin ko nga i-content. Ay katuan na. Iso nga rod ti usar na day baro a cellphone mo. Lalaingak man ti agpicture. Tapno umado ti agreak kan agfollow kanya. Kan kang runaan na. Lalaingak ti maki-engage iti padak a content creator. Saan akong amabain ang maki-engage, tama siguradok ang nagmamayatin ti mapicture ko ang maipost. Ala, saan nga ibagbaga day tapanyang, no di kahit ar-aramidan. Nakagatang gagaya man iti baro cellphone mo, kumare. Aywan kumare, kas makita mo, nagpintas daytoy kamera kita. Kas lakapintas kumalaang, anya laki din. Anya? Kan kas makita mo dagiti post ko idi kalman. Clear as in clear. Anya laki din kunak manin. Nasayat ka di, mare. Malala. Itultuloy mo tag-content. Nakasta talaga ti content creator. Naskan nga dati baro apos mo itinaldaw. Aywan mare, saanin ang masapol nga ibagbagam data? Taamok adi, ter aramida. Anya? Ang mga no ibagampay akanayunag ti maki-engage. Ay sus, amok dagitan mare, saanin ang masapol nga ipalpalagip mo? Amok ter aramida kunaktumo. Anya? Kahit mo sa wen? Imay kalagayam dito itirsena at may pasikat mo dahi tabaro a cellphone mo. Ay, salpag! Ala, panaw! Iawanan bain a babae? Ha? Apay nga mare, bigbigat mo nga agpungpungtut ka. Dayjay man apan yang. Agasem man. Diyay impose ko iti Facebook nga agsaksakitak idi na minsan nga aldaw. Napanakit kinumentan iti congratulations. Ay salbag a babae. Ha? Anya? Wan mare, kasla mangin insulto mata. Ay, sana kasla amare. Talaga nga insult day dyan. Nakita na lang nga ruden nga agsaksakit kay di post mo. Kasi bilang tinapan na in-comment man. Kuna na siguro nga isa par na ti maki-engage iti pada na a content creator nga uray da trabaho na.
Kadadaras naman siguro kung saan kumamot akas jay Wala. Kita namat kumati ikom-comment na. Numayan natop iti komentaran na. Imbes at i-comment na kuma, kat agpaimbag kamare, kunana kumamot. Ngam saan mata nagdakkel congratulations tin comment na. Ay na, baga amare. Sana na saya ti kasing hararamidan na. Agpapada tayo nga isap sa party maki-engage o at trabaho. Ngam saan kumamot ajay makapainsulto Kasarita ka talaga dayjay mare. Saan ko lang amin amaranranaan kat? Ay, jakon mauray amaranaan ka dita igigid. Isugay maya kung diti balayo mare. Ha? Tapay, mare. Imayak takas taunay ti panaka-insultok iti in-comment mo iti post ko iti na minsan nga aldaw. Ha? Anya ayatin comment ko, mare. Nagposak ang masakitak, impose ko ti kaadak iti kwarto mi, gaputa kas taunay nga agkakapsotak. Ngamsi ka, nag-comment ka mo tan iti congratulations. Puo na yan, mare. Anya? Saan kumamot akas Anya lakit din, mare. Kasla saan kamot a content creator no kasta? Anya? Nakitak a masakit ka iti post mo. Ngam gapo iti kadadaras ko, ken para laang iti engagement ako natayo iti Facebook. Iso dayjay ti kalakaan a pindutan. Nagrabaw mo tan tarason mo. Kitaom kumamot ang umuna ti i-comment mo numayan natop iti post. Anya kata congratulationan kat masakit di tao. Ay na nagrabaw day ta aparikot mo. No awanan ti bagam agtalaw ka. Ado pa'y tinaskan nga aramida. Adya, kasta pa'y laang tinsungbat na kan ka, anak ka. Wan tatang, talaga amangin insulto dayjay a babae. Hey, bay amaw na nakaw. Lipat mo no anya mantiin comment na itipos mo anak insultuam iti kastaunay. Ay, nagsakit at talaga tinakam ko na tatang. Ha? Kas lang amin pakaragsakan na unay ti panagsakit ko. Ta nag-comment mo din iti congratulations. Nagalas abasaan. Malah bay amon anak ka. Tinapatag at nagimbag kan. Lipat mo day jay. Isupaya pa kay stress am. Anya lakit day. Bagay, saan mat ngamin anasaya at dayay anapan mo in comment kinito niya? Si kakit di mat. May sakamot. May sakamot asaan ang makaaw-awat ya. Anya, tasyak pa'y lang ti sana makaawat. Katmanmat, in-explain ko lang arudan, aga pula ang iti engagement dayjay. Iso lang ti kalakaan a pindutan. Iso nga ison tinapindot ko. Ay napanyang, nukorti ti ayan ti laban, naabak ka ni ti kastapa nagrasarason mo, salbag ka. Anya? Nakita ti dua amatam amasakit je tao. Ngam congratulations kid din tinapan mo inkumkumin. Siyempre, mainsultumat a je tao. Ah? Panunutan na, akasla pa karagsakam ti panagsakit na. Anya lakit day. Ne. Apa yan, mare? Kasla gulaw ka matan. Wan nga rod, mare. Ay, Agkakamsutak matan. asos. Ang mga nual daw mon. Ang nga pala, mahirap mamatay ang masamang damo. Anya? Ala, in ka nagpa-check up, mare. No kaya't mo pitagbyag. Ngum saan, ay ka, di tamon. Si kakit di mo't, mare. Imbes at tulungan nak. Ngam kastapay lang ang tibagbagam mat. Ay, hawan may tulong ko ken ka. No may papaniti pinansyal. Iso nga agawid kaki din. In kaya ba nila kay mo? Takadwaan na ka pa nagpa-check up. Ang mga ano niya, day tala pa kaulawam. Di mo ibaga ang kwarta. Anya laki din.
Apay, maulaw ka? Bakit kitam lang arudan ang maululaw? Damagam pa'y laang mo. Aha. Maululaw kan aga po iti katutungit mo. Anya, Numaabak kay ditong 8, ado ang marikriknam. Ngam numangabak ka kat, ay sos! Nagsaranta ka. sa bali italakay. Talaga maulawak. Sa anak nga gang angaw. Anya? Pangasimutan alakay. Kadwa anak amapan iti ospital. Kasla saan kamot amadanagan iti salunat ka. Oh, naragsak ti aldaw mo, amare. Makapakatawa ka mat, Mare. Nakita ko man ti comment mo itimpos ni Mare Panyang. Ha? Impos na ti picture na amasakit. Ngam si Kamat, condolence, kung kunamot na ti comment mo. Kat, content creator tayo nga ron. Agdardarasak ngamin kat. Kaya't kulaang mo't adi maki-engage kan ko na. Isumutan ati kalakan anapindot ko. Isumutan ati na-comment ko. Ay, siguro, umapapoy tigura na kin kalayja kumarita. Bayam nga umapoy adi. Sungrudak pa ikit di, atap no adda asumgad. Anya lakit di. Ay, Mare, ure po utam. Maimbaganday dyan. Umay nakapagsasawan laka. Ay, sakit din ti but-but nga na. No way! Awanan kamutan itibain a babae. Ne, apay ngay mare. Imay kamutan iti arubayan mi nga ungat. Anya, Anyat basol ko kan kaya. nakitam ti post ko iti Facebook ang masakita. Ngam ti in-comment mo, condolence. Anya? Dayta ti parikot mo, panya? Ay naapaw! Kas iti rason mo mat kanyak idi Nakunam a content creator tayo amin. Iso day di kalakaan a pindutan, gaputaado ti pakakumkumikumak. Iso a condolence latan at i-comment ko. Anya, Idi masakitak. Congratulations din comment mo iti post ko. Samok ko na abisi tayo amin a content creator. Noan niya ti kalakan na pindutan ay kat isulatan. Sa ita, agong-ungot ka abigbigat. ayawanan ka itibain. Kasla pag-aayat mo pa'y amataya kon, salbag ka. Saan nakasla? Talaga pag-aayat ko. Ade bagbagam. Ha? Ay, awan mare, awan. Ala, ingka nagawid kan, ta saan ka mutla atutupan. No, salbagak, ay salbag ka man. Salbag kan tumanan, inton madamdama. Mom, si Kapanyang. Makakatawa akman kan ka. Anya, apoy lang arudan ti pungtot ko iti dayja aton niya. Oh. Ngam si ka, adda ka dito'y ngagkat-katawa. Kasanumat nga men, kasta unay apungtot mo, a kinumentanda ka iti condolence. Kasi kamot tinangirugi nga men. Adal day takada kayo a content creator. Kitaan nyo nga min nga umuna ti post ti may sa tao. Sakbay kayo nga ag-comment itinuan niya la dita. Kitaan nyo kumamat Numayan natop ti comment yo iti post ti tao. Sa ita, kundi unget ka. Ayapan niyang. Di mo kaya't ti makomentaran iti makapainsulto. Gamsi ka mati nang irugrugi. Anya lakit din. Ay na Mare, uran niya pa iti bagbangam, saan ka kanungan. Anya, Umunay tamin, sikat tinangirugi ti kasta. Nakita masakit di tao. Congratulations ti magbagam kan kuana. mare, Sa ita si kamot ti kinumintaran na iti condolence. Kasta una pungtot mo. mala saanin ang maulit, mare. Pakibagamlatan kin ni Mariton niya. Sorry. Ay, saan? No napudno kay ti dayta pa nagsorry, sikat ti mapanin di balay da.
Sika ti mapan agsorry amis mo kan kwa na. Sige, mapanak to, mare. Agar-aramid ka, iti pakasairan tirik na ti dadoma. Ngam no sika ti masair, kasta una arurod mo, ay ayun. Be responsible ade, kas content creator mare. Sana kasta, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki Din! Sino niya tataulan ti aso itay? Apay mat adi mo abugan dagit ang aso bakay? Asino kumapay? Pipiling perpekto Kan aging pipintas akaruba tayo. Nagsasao po namlan asino. Abay, nasakit lat ta tinakam mo. Tayin reklamo na dagiti agkaywara nga aso dita kalsada. Kukuha na ayat ti kalsada. Ay na bakit? Saan nga rod amabali na may bulos dagit ang aso? Da makapirhuiso da iti karuba. Iswanda pa iti pilid ti motor ti karuba no ka. Nakababayin mo't abakay. Mabalin mo't nga idiretso na nga ibaga kanya. Saan ang masapol nga ije barangay hall ti pagreklamuan na? Bakit may mayat mo't lang ti inaramid na? Saan mo't ada tayo ti agkaywara lang ti aso na? Ado tayo mo't bakay? Ha? Basta, kagurgurak deta babae. Piling na pintas kun sexy. Uray saan mo't? Iso nga aging gaita, kat awan pa'y asawa na tapiling ngamin. Agsagdang gaman bakit? Agraman personal abiyag ni sabit. Pakibiyangam. Nasayaat nga ron, tikas tangar aramidam. Masurunak iti dayjay a Marilyn tatang. Anya ayat inaramid na kan ka. Sa bali ti panagkita na kanyak, idilim mabasak iti paraangan da. Anya kalakit din anak ko. Ang mga na misinterpret mo laang. Saan, tatang? Talaga nga rod sa bali. Kasla dagura na kanyak. Kitaan naktupay iti up and down. Saan lang nga dayta? Di na pa'y mat ko na nga abugan na ti aso da. Awan bibiyang na nga uray tataulan dakdag iti aso. Ay ngam awan mat siguro tinagapaan nyo anya. Awan mo ti amok. Dayjay lang no nasakit tinakam na, idiin report ko dagiti agkaywara nga aso na dita kalsada. Aso da nga minti da dumay jay kat. Para matitipagsayaatan tayo tinaramid mo anak ko. Dayta siguro ti di na maawatan tatang. Ay, saan nga umanay dayta ang pagguraan nyo iti tunggal maysa. No adda ti parikaw, pagsaritaan nyo. Irwar mo man tay dakkel nga speaker dita, Jonas Lakan. Ano naman ti speaker? Anya kalakit din aya, basta irwar mo. Yak lang sigurado nagkurni pa dito eh. Nabayag mo ngamin, anay dulin. Agkurri dayta, irwar mo kiding. Mula saan ba kayo, tanay? Kataptapok. Wen, siya akong timakam mo. Itaman pa yan ang lagip mo na itang speaker. Agpatukarak lakay. Anya? At download ko kat akanta. Isuman ti denggak kabayatan ti panagdalos ko. Di kan aging iimbatan. Anday ta, na-i-play ko. Sigurado amangag na. Ngamin, nagpigsa ti tukar ko. Tangsit na niya babae. Bakit? Anya langit di mo tay? Anyak ko nam, Jonas. Tatukar mo nakapigpig sa amin. Anya nga iti parikot yung napigsa. Mayak tupay. Ay na bakit? Ikapsot mo nakapigpig sa lauray. Uray lang mangag iya bangir mo. Nasaya
Nasayaat kit di ah. Anya. Mayat tinapigsa. Tapno sigurado amangag dagiti kaaruba tayo. Anya ka lagi dinaya bakit? Kaya't mo to dadaulag daytang speaker, ha? Na Day tati di mo aramidan. Ta talaga adakis ka kanya. Naawanan ti bagam. Pumanaw kan. Ituloy mo kay diti aramidem. Tabisi akmat ditoy. Awan oras ko amakidibate kan ka. Di kan agin iimma taamok ti ugaling. Asino mat nga tata nakapigpig sa titukar na tata. Sapay iso lang nga iso. Ay, may sa oras samat na nakasta ti patpatukar na. Makaumamit. No sa anak nga biddaw, damarileng di agpatpatukar. Awan mat ti kunada nga ikapsot da. Masapul aya naka loudspeaker. Ay, jak abukad ako ada ah. No. Siyak ti paspasagidan na. Iso akas na ti music na. Nay. Madi ah. Ay, amangan mo't ano dahi tati paborito na. Nakaskas daw. Taitalaang mat nagpatukar dahi ta babae. Naka-speaker pa'y. Amangan mat nupod no ti atap ko apaspasagidan nak dahi jay babae tatang. Bai, wakwa kirakpay aper-permi saan ang Sayat mo, tainedap mo ti speaker si Kamarilyn. Iso lang nga, iso ti music mo. Nasurok amay sa nga oras nga iso ti patukar ko, lakay. Imposible mat no saan anangag ni sabet dayjay. Anyat ko na. Para kin ni sabet dayjay akanta. Iso nga inggagarak nga impigsa, lakay. No kasta, impatukar mo dayjay. Tapno mapasagidan ni Sabet. Ay, nagloko kan. Maibagay kan kwa na dayjay akanta, lakay. Nakatangtangsit a babae. I-charge ko pa iti speaker. Tagpatukarak tumanan inton malam. Unay kan bakit? Pagrugyan day tati sana pagkikinawatan. Tabarang makarik namot no agul uli makaklaang. Awan ti mapasamak, lakay. Naitaman ngamin gayt. Naturay kayo adwa. Awan ti agpakumbaba ka na kayo. Anya ngay tanay karton a binagkat mau sabay. Speaker daytoy Nana Celia. Speaker! Ay, an-anuam tidakkel nga speaker. Agpatukarak mama. Idi na minsan nga alda, nakapigpig sa titukar ni Marilyn. Ita, si Kamal. Ay Nana. Iso agim matang akmat iti dakkel nga speaker ko. Sigurado, amang ngagtumot iti balay no kwa. Ayun, anana. Sigurado pa'y amangag iti ayan da Marilyn. Ti kunana siguro kat sa anak bumalas. Bumalas. Amok asyak ti paspasagidan na idi na minsan ngal daw. Nangagyaw ti patpatukar na nana. Nakatangtang sit a babae kun kunanakit din. Apay kumapasagidan na ka. Adaya ti sanyo nagkinawatan. Jak amo iti deja a babae nana. Ada siguro limad agura na kanya. Sa bagay, mariknakmat ngamin kat. Tunggal lumabasak di tabalayda, kitaan nak iti up and down. Di na pa'y abugan ti aso da. Iso nga uray di na ibaga, amuklatan. Nay, nangalami ti dayta nga speaker na nakaw. Ginatang ko tatang. Agpatukarak mamat. Anya? Denggak tin download ko akanta ni Miss Jennifer Miranda. Amom, no niya ti title na, tatang. Uray di mo sa lodsudan, ibagaklatan, tatang. Agindadalos ti title na. Ay, una yan dayta nga ipatukar mo. Apay, awan sa balay.
May bagay launay ka ni Marilyn day ta akanta, tagin dadalos day jay. Agraman personal abiyag ko pakibiyangan na pay. No anya launay ti pagsaksakit tinakam na kanyak No adda ti lima nagurayo iti tunggal may sa pagsaritaan yo Saan aday tapatukar kayo patukar? Ay saan tatang? Saan nakapaabak iti day ja babae? Agpatukarak mo. Saan masulbar ti parikot yaw? No kasta ti ararabidan yaw. Uray pay. Tinapatag kanyak. Mapasagidan mo't day ja babae. Tapno agbain mamay. Inton ko nagreklamo na kiti kaaruba. May raman da pa yan iti gurayo iti tunggal may sa. Kat uray mo't day ja Marilyn. Patukar mo't patukar. Makadlawa kon tatang. Aging dadalos ti loko, unang netlano isot perfecto, kas naawan ti limlimed na, nagadugayan ti aramid na. Sino ta nakapigpig sa titukar na di talakay? Yaka mo na sino ka dagiti karuba? Dinggaman no sa dino ti paggapgapuan na. Apay mo? Kasla pasagid day ka. Apay, napasagidan ka? Naguray ka. No sa anak ng agbidot, iti ayanda sabet ti paggapgapuan day tatukar. Ha, talaga mo't day ta babae Mabitlaang tairuar ko man ti speaker, tagpatukarak man may. Uy, di mo iruwar ti speaker Makadisturbo kayo iti karuba no kastalaan. Aging dadalos ti loko, kunam netlano isot perfecto, kas naawan ti limlimed na, nagadugayan ti aramid na. Dayta, naiplik mo't ti agin dadalos ti title na kanta. Kita man niya ti aramidan na numangag na. Na, apay mo't nga ini deputy speaker nga itatang. Ay, itay payakas ta ti music mo. Sapay nakapigpig sa. Ni tatang mo't. Nakababain nga road ka nagiti karuba. Kasanaw no madisturbo da iti nakapigpig sa ato karmao. Inton ko nagreklamo da kita. Saan mo't apara kadakwada ti patpatukar ko tatang? Para iti kaaruba tayo anapuskol kirupa na. Ay sus, pag nga asim man, gusto da itaan. Saan man akong kumpormitar aramidan yaw? No diyo kaya ta pagsaritaan ti parikot yaw. Aga pa kayaw di ta paraangan. Sana kasta apatukar kayo apatukar iti nakapigpig sa tapno laeng mapasagidan nyo ti tunggal maysa. Ibagam man iti asawam si Ka Jonas. Ibagam ano agpatukar. Kat di na ko maipigsa. Natanggat ti ulo na tayo dyan, Nana Silya. No daduhuma. Kat agidan da pa'y nga agtukar kinisabet. Una ta, agpinpinasagid da, Nana. Nasakit ti ulo iti kastingar aramidan da. Ida mo ton makarik na. Nana, kasari tayo ti daduma karuba tayo. Agreklamo kayo di barangay hall, tapno bagpagaan ida ni kapitan. Apa anak ngamin di bakit ko na dati bakit? Tapno masulbar ko mamadlangan ti parikot iti nagbaitan da, Nana. Won, kasta langan ti aramidag. Uray ni sabet, kinasaritak mo't idi na minsan. May samot nga agpatangkang. Adaw tagreklamo akaruba sabit anak kao. Na, apay ka no tatang? Patukar kayo kano apatukar kini Marilyn. Sakit nakapigpig sa. Anya lakit di mo't dagita. Apay nga agreklamo da katukar lang mo't. Makareng-reng nga raw. Ay,
Nagadukit di nga muda ah. Sana dakas tagpatukar. Gam kita nyo matagamin, takontrolan yaw. Da kayo mamat ti pasagidan da tatang, no anya mat ti aramidan nyo. Ay na, saan mo mabalin nga agpin na sagid kayo latan? Pagsaritaan nyo no anya ti parikaw. Kasano masulbar no kasta nga agul uli kayo adwa. Inton kuan, paspasagidan nyo, titunggal may siya. Marilyn, bakit? Mapan ka kano ija barangay hall inton bigat. Na, apay ka no? Ado, tinagreklamo akaruba kada kayo. Anya? Anya ka no tibasol ko? Nakapigpig sa kano tito karmo. Da kayo, kan Marisabet, tinaireklamo. Anya? Ali pasagid pa more. Ha, Asinaw dagita nagreklamo? di mo amwen. Panunutam kit de, no anya ti ibagam ken kapitan inton bigat. Tagpinpin na sagid tumot ngamin tamuyo. Naimbag ko no dakda kayo laeng, ngam saan man, tairaman nyo ti intero a barangay. Grabe ka matlakay. Saan mat ngintero a barangay ah? Nita, sumungbat ka pa laeng ngamin bakit? Ada kano tinangi-report kada kami ija barangay hall tatang. Nangag ko nga rod na jay, karuba ka no matlaag. Makapasurun mat. Iso akayat na kayo ang makasarita ni Kapitan. Sa anak ko maabumalas no sa anak kas jay tinaramid da ja Marilyn. Ay, di kay agpin na tudun ngamin. Taagpada kayo nga daan basaol. Anyan tulangan ti ibaga ni kapitan no makita dakmanan ni jay. Ay, katanusam Ay, nasaysayahan mo lang no kasarita na kayo ni Kapitan. Amangan no iso ti makasolbar na ita. Iti diyo pagkinkin na awatan, kini Marilyn. Masurunak na Celia. Ha? In pabarangay da kami pailaang mat dagiti kaaruba nana. Ay, da kayon tumag ngamin. Saan mat asyak tinangirugi? Ni mat Marilyn tinangirugi nana? Wan ngam uray si ka, bimalas ka mat. Una yun ti kastoy ang mapaspasama. Mapan kalatatap no makisarita kayo matlang iti sangwanan ni Kapitan. Ay, nakababain launa eh. Para laang ititukar, may pabarangay kami ba yan? Gapaw ta makadisturbo kay ngamin. Da kayo lang adwa ti adda ti parikot na. Kamairaman mo tintintiro a barangay. Anya lakit din. Naimbag abigat mo sabet. Kastamat kun ka, Marilyn. Awan ka di pa'y ni kapitan. Awan pa'y nga ron. Itay pa'y ngururayo. Ang mga no nalipatan na ti schedule tayo ng agsasarita. Nakababain launay ti kaston. Ay, uray siyak. Mabainak matan kadagiti kaaruba. Basol ko ngamin. Sorry Sorry no pinasagidan ka. Uray siyak Sorry mat. Nasakit lang amin tirik na takas jay matipat patukar mo. Iso abi malusak matan. Naaramid ko lang tikas jay. Gaputa na sakit tinakam ko, idi inreklamom dagiti agkaiwara nga aso dito lugar tayo. Ti kam malikpay, inraman ko ti personal abiyag mo. Ngam ita, naamiris kun abiddo ti inaramid ko. Iso nga isardang tan tidakas nga aramid ta. No adda saan mo akayat kanyak, idirit sumlaangan. Uray si kamat amare. No adda inaramid ko adi mo magustuhan, ibagamot kanya. Ni Kapitan Samot tan tasumungan. Ay, uwin nga paiso. Ibagatan tuken kwa na nagpinakawantan, tapno saanan nga umatidog ti saritaan. Ibagata aditan ton agpatukar iti napigsa, tapno saan amadisturbo dagiti kaaruba.
Anya laki day. Nuwad na sakit tinakamaw iti karubam. Pagsaritaan yaw anasayaat. Di kay agpid na sagay. Nang runa no mairamraman na iti karubayaw. Ti parikaw, ket rumbang ang mapagsaritaan anasayaat. Tapno malawlawagan ti tunggal maysa. Anya laki day. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.